Želim da pozdravim gospodina Petra Popovića. Naši rezultati su nastavili da niš uspehe. Napravim jedan kratki osvrt na... Poštovani treneri, put u istoriji streljačkih sporta Saveza Srbije o izboru najuspješnijih klubova za 25. godinu. Ostali svi imaju Sava Mesarci i četvrta Nedeljković, člana upravnog odbora i člana nadzornog 187 i Živković, i peti je Savić David iz Partizana. Danilo GT Leskovac i peti Srbovića Škepa iz Milanovca i također treće Novi Beograd Ušće i peta Stojanović Olga Aleksa Dejović. Na redu su nam puškarske discipline u kategoriji junior i Kvasnevski Matija iz Zemun centra i Tripković Mateja Aleksa Dejović. 1881, četvrta Havran Aleksa 1790 i četvrto mjesto dele Čulibert Marko Novi Beograd Ušće, Milovanović Jasmina Akademac, Isto Kragujevac, četvrta Rakonja Sila Pančo 13, treći Kovačević Lazar Jagodina 92. Sada znam, jer sad kad se nalazi i svaka čast Lebanu. U ženskoj konkurenciji